ابويا قال بالقلبوش خرجت من عبد ابوه بسر شافان بديت ابوه للافكار والقلامي دخوا زمان والقلامي ريد عيامي والقلامي دخوا زمان والقلامي ريد عيامي پریشان بود لجیران جرا ببینن اون درمان او جیوکی هر انسان گلگلامه دخوازانه گلگلامه والقلامي دخوا زمان والقلامي ريد عيامي از بمرم قربم کشتن ول گله ول بپرسن دخوازاوه ول بک بلن حیفا گله ول گلامه دخوازانه والقلامي ريد عيامي والقلامي دخوازانه والقلامي ريد عيامي